Twongeye kubaha ikaze ku Makuru Mashya TV, tubagezaho inkuru y'ikamyo ya fuso yagonze inzu ebyiri mu murenge wa Munini mu karere ka Nyaruguru. Abantu babiri bahita bapfa naho abandi 10 barakomereka. Iyo mpanuka yabereye mu gasantere kari mu mudugudu wa Rwina mu kagari ka Ntwari ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 18 Nyakanga mu 2022. Umwe mu batanga buhamya yabwiye ikinyamakuru Igihe ko yabaye ahagana saa 9 n'igice imodoka yari ivuye gupakira umucanga mu mugezi wa Giswi mu murenge wa Muganza. Igeze mu gasantere ahantu hamanuka imanuka n'umuvuduko mwinshi umuhanda igonga inzu ebyiri. Kugeza ubu abapfuye n'Uwiragiye Innocent w'imyaka 23 wari uri mu nzu na Habimana Jean Damascene w'imyaka 29 y'amavuko wari mu modoka, naho abandi bagera ku 10 barakomeretswe bahita bajyanwa ku bitaro. Amakuru Mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.